Obo turukwirira hihi n'ebiro bikuru ebya Nohiri Abatuura nibeehanangirizibwa okwetantara okushohoreza eryo sente kandi nyensya bakashanga batiine bwekoro bakatandika kwera engaro. Omugiga wena n'abari mukono nibajana muri omugiga tarekura konka wena nama esente nazo ziine obwoba wazihara nokazirya munonga niziruka nizigira ki mbwenu mwego kubika okubika n'ekintu kikuru. Byagambwa obukitagata Financial Services Sacco yabanegabire ekitereki kya Nohiri ahari bakasitoma baabo nk'omuringo gw'okubasiima okukoresa obuheereza bwabo. Nko kutwazireje amagoba gabire mingi share capital yayonjera savings zayonjera bamemba bayonjera kweyonjera mu banka kandi babasa kuba bingi so izobere ninyenda kutabarisi abo bona nashemererwa munonga hakuba twatwina abantu bari kurenga 250 nomwe ekyo shabulungire yaburijo muturanija tukazaga om Christmas ningo mu Easter tukagabende konka hari yogo mururunzaga bati mutero mungana baisa ngogo nababikire sente zikurenga ezukita miliyoni 80 mara emyezi nkesha tahani twebukiraho. Chairman wa body Edgar Mkundane yaashaba abatakagiiro muri kitagata Financial Services Sacco okurahukaho habwo kuba einomuramwa. Mbwenu nitubahiga abatakatahire mu Sacco nyabara mwije taho mu Sacco yitu abo kwa nitwe mu Sacco erukwishuka abantu bayo ekabagaruza kirabo cyete kibampereza cyanshemeza hangayine amane na nasigaze nte mwini hangu wanje nata nabwo nente ya kabiri ariko kitandiri ihamba. Abantu 250 nibo barongorwa nebirabo ebyo kubara byo muri Nohiri. Nkako gutubire tubetkozere bitereke tukatandikana necha Easter Bonanza twaza Easter Bonanza twazo mchashya promotion mwene twahendera umwaka na necha Christmas Bonanza haza obwiro bwingi tushira kubyorganizinga tuyinde kigendererwa icyo kubanza mu twakubanza kuba member ayenda arebe omwanya gwarumu ninga banki yarumu arebe ne kurakurana arebe na garurubwa bamwe muri ba member basakeji basima ahabo kubijuka baniza ije kuzaroni nsomesa abana banje kandi ikinderi izoba nasimarka ekikandi yatinka kirebaga ankeje nkorire munonga ngamwetuga Vincent Kitagata Financial Services Sacco Limited nemwe hariza sacco z'ebyaro eziri kukora kurungi omuri Sheema gasha kwa Abraham Mogansi.